Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe hara meɗen lando si ɗon e jam, onon e ɓe gureji moɗon si tawi woni ɗon e jam, minen ga meɗen e jam hara en hi'i ko woni e feƴƴude ka men kon sike koko tawatara halfere wawata sifade woni e feƴƴude ka men kon ko hattirde ma e ko yurmi yo yimɓe laamu on tawata ko kamɓe hanunoɓe on defandude, tawata ko ɓen natata ka cuuɗi mum bonna piiji jatta piiji e hoore jaggu hara e fewten allahu subhanahu wa ta'ala. Toroɗen allahu subhanahu wa ta'ala yo allah ittan e ɓeydum darankoɓe hoore meɗen, yo allahu subhanahu wa ta'ala okkoren lamɓe moƴƴuɓe yurmeteɓe ɓiɓɓe leydi ndin. hara e musidɓe julɓe hebbinen waɗugol du'awuji sabu en hi'i piiji wonɗi e feƴƴude ka men ɗin no yurmi ha hacci, no yurmi e wowlata ɗo ha sifoɗe museni ni. Iɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo allah renu leydi men ndi, rena ɓiɓɓe leydi ndin, okkoraɓe lamɓe moƴƴuɓe, yaafo kadi hara yeru waraɓe e mumɓen, yo allahu subhanahu wa ta'ala yaafoɓe, yo allahu subhanahu wa ta'ala ɓeydu renude leydi men ndin. Kala maranɗo leydi men ndin nafa, kala falanaɗo leydi men ndin nafa, yo allahu subhanahu wa ta'ala puɗumo ha jonna mo laamu no on nafira ɓiɓɓe leydi ndin. Kala joganiɗo ɓiɓɓe leydi ndin anniyeji bonɗi e bonnugol leydi ndin e perdingol ɓiɓɓe leydi ndin e hasimbingol ɓiɓɓe leydi ndin, yo allahu subhanahu wa ta'ala dandu en bone makko ittamo e hoore meɗen. Mi tori haray musidɓe julɓe, haray darsu men on wonɗen arde ɗo fuɗɗito. Darsu mo waɗeten on innen e midi 30. hara hiɗen andi hiɗen heewi innugol tan ala, ko nden halfere mi faala en hiltito e muɗum. Hiɗen heewi innugol tan ala, kono si en daari en taway tan no woodi ko wawugol jeerugol tanji ɗin mankiri en. Tan no woodi ko wawugol jeerugol tanji ɗin mankiri en. Hadis mo jangeten on ko hadis yetotoɗo en fii waɓutuji men ɗin, fii cellal men ngal e waɓutuji men ɗin. Iɗen andi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makata hunde tawa ko nde mere, ɓe makata hunde tawa nafoore ala nder ton, ɓe makata hunde tawa koye hoore mbeleɗe ɓe yewtiri. Kala ko ɓe maki sa jogitike a hi'ay nafoore nder ton. Mi janga hadis mo jangeten on tuma non firten mo. An ibnu abbasin radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. او حديث سيدنا ابن عباس في الليدو رضي الله عنه بماكي نولاد صلى الله عليه وسلم ماكي nemaji ɗiɗi moƴƴereji ɗiɗi buy e himɓe ɓen no perdi e majji, buy e himɓe ɓen no perdi e majji. Nulaɗo maki moƴƴereji ɗiɗi molanaɗi no woodi, kono buy sa ndaari e himɓe ɓen no perdi e heɓugol ɗi moƴƴereji ɗon ɗiɗi. Julɗo fo si nani nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam si maki moƴƴereji ɗiɗi no woodi molanaɗi tawa ɓe buy no perdi e muɗum, en fo hara ɗen humpa ko woni ɗi moƴƴereji fi en wawu profitude heɓa ɗi moƴƴereji hara en jeyaka yimɓe perduɓe ɓen tawata ala e nafisorde ɗin waɓutuji ɗon. Jentoɗen ko nulaɗo maki kon, ɓe maki ni'matani, nemaji ɗiɗi, maghbunun fihima no perdi e majji, kathirun minan nas, himɓe bus no perdi e majji. Ko woni wonɗum no as-sihha maki cellal, ko woni perdugol e cellal. Nulaɗo ko faala e makande ko wondema buy no jogi cellal kono ɓe ala e profitude cellal maɓɓe ngal, ɓe ala e profitirde cellal maɓɓe ngal avancegol woni koko yowdiri aduna ma avancegol woni koko yowdiri e lahara. Sike ɓe ala e profitude ɗi tanji ɗi ɓe jogi, ngal cellal ngal ɓe jogi fi waɗugol hunde nafayde ɓe aduna e lahara. Haray ko ɗum ɗo holli ko wondema musidɓe julɓe cellal ngal jogiɗen ngal en hiiɗo hande en fu ɗen ka cuuɗi sabu fi honɗum, sabu ko cellal men ngal menasa, cellal men ngal menasa.
jonnon ka selluɗa ɗon sa jangali a ɓattaki Allah a waɗanali ɓiɓɓe maɓe goɗɗum a waɗanali hoore ma goɗɗum a waɗanali ɓeygure ma nden goɗɗum a waɗanali communauté ma on goɗɗum a waɗanali humanité on al insaniya a waɗanali humanité kadi goɗɗum yetin ko ñande nawnuɗa waɗata ɗum waɗi nulaɗo maki nemaji ɗiɗi buyno perdi e majji aranu ɗum ko cellal ngal kaɓe selli ɗon ɓe profitata kaɓe selli ɗon ɓe profitata hande kadi sa profitali ka selluɗa ɗum ha ñande nawnuɗa naka waliɗa nawnuɗa ɗon jama on nafitorte konnguli ɗin nafitorte haqqille maɗen nafitorto doole maɗen nafitorto hina on lere ɗon kadi ɓeygure maɗen nafitorte ɓiɓɓe maɓe nafitorte ɗuma communauté o e on nafitorte humanité on nafitorte haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗo ka selluɗa ɗon wakkilo ka selluɗa ɗon profitu ka selluɗa ɗon eto eteteɗen fuu acca batte woni noon batte maccuɗa on koko yowdiri haqqille ma batte ko accuɗa oɗen ko doole maɗen ma batte ɗe accuɗa ɗen ko jerugol ɓiɓɓe maɓen ma ɓeygure maɗen ma batte ɗe accuɗa ɗen hara a bonnali ko Allah moƴƴini kon minimum on non si tawi woni a nafata haray ko honɗum etotoɗa awata lorru iɗen andi noon se yehi e ndaari canɗi men ɗin burureji men ɗin nature on wonde mi tawto pas mi tunina mi soppa mi ɗumanno fo haray nulaɗo maki ni'matani maghbunun fihima kathirun min annas nemaji ɗiɗi buyi e himɓe ɓen no perdi innen e majji aranu ɗum ko cellal ngal ɗum ɗon enen en sifike toɓɓere ɗimmere nden ko honde alfarago koni inete alfara hettagol tawat hara on tigi occupaki hettagol si tawi woni hiɗa mari tan mo hettiɗa nulaɗo maki profitu kadi on sayi ɗo buyno perdude e on sayi ɗo lere ka tawata hara ala golle lere ka tawata hiɗa ka suudu lere ko sike tan si a mari tun tan mo tawata a occupaki nulaɗo maki profitu jonnon ɗo profitugol ngol ko ɗum faandi ɗen en inna tum profitugol fi lahara tumanma nokkoya profitu aduna o lahara o profita wondugol ɓeygure ma nden profita attugol konngulli moƴƴi profita innen wondema addugol de bons idées haqqille ɗe tawata goɗɗo a nafitoray profita e angal lorrugol kadi ɗuma jama o nulaɗo maki ni'matani nemaji ɗiɗi maghbunun fihima buyno perdi e majji kathiru min annas as-sihhatu wal fara ndaren ɗo musidɓe julɓe se ndari imamu bukhari imamu muslim tirmidhi ibnu maja innen wondema innen ulama il hadith janguɓe ulama il hadith ɓe imamu tirmidhi imamu nawawi ibnu hajar il asqalan e ko nande ɓen ɗon imamul manawi ɓen ɗon fop sa yehi a jangi biographie maɓɓe on tarih maɓɓe on a tawa ɓe siforano perdingol waɓutuji ulama il hadith sa yehi kañum kadi a ndari fuqaha oɓe ɓen imamu ghazali imam abi hanifa imam malik imam inlen wondema shafi'i e ko nande ɓen ɗon e ɓen imam ibnu uyayna sufyan athawri ɓen fou e ko e nando maɓɓe a tawa ɓen ɓe siforano perdingol waɓutuji ko ɗum waɗi hiɓe acci dolle defte fewndo noon on toma hari ordinateur ala sakko inna e nder yontere ara yanga windi deftere hari ko ndaha windirte se ndari wondema kadi ceernoɓe julɓe heɓi ɓen piide misal ibnu rushd ibnu khaldun ibnu sina inne wondema asfahani farabi sifa ɓen kañum kadi inne wondema ulamaul barizin aw il barizun ceernoɓe tawaynoɓe ko kummaluɓe e telemma gande fewndi ɗen ittandema mathématique chimie biologie e ɗen gande adunayankeje fou hari ɓen kadi ɓe perdina waɓutuji maɓɓe hiɓe acci defte dolle fi ko yowodiri e ɗimpiiji ndaren hande jamanu men fewndi ɗon ɗo hande fiwata en piitun e misal feƴƴunoɓen andirten wondema hiɗe mari tan ko jerugol tan o mankani en sabu ɓe ceernoɓe ɓe manteten fo ɓawoɗo bukhari e muslim e nasa'i e tirmidhi inne wondema e ko nandi e ɓen
imamu nawawi tawata hara sa detti ngurdang imamu nawawi dan sabu heɗen andi ko duuɓi capanɗe joyi ko fayi ɓe heɓi defte ɗe ɓe acci ɗen no ɗuuɗi ɓuri sa calculi ngurda maɓɓe ɗan hara ɗum no ko ɗum holli ko ɓe profituno e saayi maɓɓe o ɗetten hande jamanu mo fewdiɗen ɗo yahen daren biographie ɓe créuɓe Facebook ma ɓe créuɓe YouTube ma ɓe créuɓe Twitter ya janga tarika maɓɓe on ndara siko himɓe perdinaynoɓe waɓutuji mum fewnduɗo ni ka wonɗen e yewtude ɗo docteur ɓe ɓen fof no ka laboratoire ji 24 heures sur 24 no gollede enen arɓe leyɗe portoɓen hiɗen andi hay si tawi woni ɓe portoɓe ɓeyneten ɗo hinaɓe julɓe kono hiɓe valorise tan hiɓe valorise waɓutu hiɓe valorise waɓutu hay ka feu rouge siɓe doginde oto si feu rouge o huɓɓi rouge woɓɓe maɓɓe a yiyay hara no jangude livre ma no jangude journal fi wata waɓutu on feƴƴu hoore manan ko men kun ko woɗɗi waɓutuji nulaɗo maaki haray no jeeya e nemaji ɗiɗi ɗi buy perdie muɗum ko cellal maɓɓe ngal hiɓe mari cellal ɓe ala profitude hiɓe mari tan ɓe ala profitude awa wakkilo ɗen profiten fi ɗi tanji men aljanna ko e ɗi tanji men woni aljanna ko e ɗi tanji men woni ko noon kadi woniri hiite kadi ko e ɗi tanji woni musidɓe julɓe etoɗen eteteɗɗen fof nafitore ndi waɓutuji men feƴƴingol waɓutu mum fop e fijundaru moƴƴa feƴƴingol waɓutuji mum fof e fijundaru moƴƴa ɓe naneten no moƴƴini inne wondema wan o moƴƴiɗo iPhone eɓe moƴƴiɓe ɗi téléphone ji ɗe avion je ɗe bateau je ɗe piiji ɗo fof ha hewti ceernoɓe dina ɓen yahen dare biographie ɓe on si tawi woni si ɓe jokkuno fijundaru si hanno avion heɓike si hanno bateau heɓike si hanno téléphone heɓike si hanno ɗi piiji ɗi wonɗe hiide ka yaasi ɗo fo hande heɓike so yii goɗɗo hande no bako ɗo innen kayri porɗo ɗo 6 heures hara hewto yilagine ko grâce e woɓɓe ufiɓe ɓe perdinali waɓutuji ɓen ko ɓen heɓi nden nafoore perdinnoɓe waɓutu mum ɓen fof ɓe nafali ɓe aru ɓe wuuri e ndi leydi ɓe maayi ɓe nafali humanité on few haray enen kadi accen batte utruk basmatan qabla arrahil haray accu batte ɗoya yawde accugol batte noon en fof hiɗen wawi accugol batte illa ka tum ɓe hunjoɗa defte ma ko nande mum konngol moƴƴol créugol piiji moƴƴi bugagol ka Facebook ga piiji moƴƴi piiji ɗin hande moƴƴereji ɗin no hikkori cenɗe ɗen fof musidɓe julɓe haray ko ɗo wonɗen hattude mi winday hadis on ka pagean haray hiidi kadi e 15h30 hadis men on hande ko Ibn Abbas fillimo wondema nulaɗo maaki nemaji ɗiɗi buyno perdi e majji aranum ɗum ko cellal ngal hiɓe selli kono ɓe ala profitude ɗiɗaɓum ɗum ko hiɓe ko jogagol tan hiɓe mari tan ɓe ala profitude joni noon haray ka landitoro miɗo sakkitoro halfere wotere hiɗen lolli innugol wondema en ala tan yaha non dara tawa occupation on kadi en ala e waɗugol goɗɗum ko foti sa inni ala tan jaman hi'a ko waɗɗa sa inni ala tan joni noon gaynuɓe goɗɗum ɓen fop hari ko 24 heures ɓe jogi enen kadi ko 24 heures jogi ɗen na defi gaynunoɓe goɗɗum ɓen ittandema ceernoɓe diina ɓe ha hewti inne wondema savanɓe sincuɓe ɗi piiji ɗo ɓen fof piiji adunankeji ɓe hari ko 27 heures jogi ma ko innen wondema ko 30 heures ɓe jogi feƴƴuno ɓen gaynuɓe goɗɗum ɓen fop ko 24 heures ɓe jogi min kadi ɗo hande ko 24 heures mi jogi an kadi ko 24 heures jogiɗa jaka mi andi on fop no fota e lereji ɗin hande kadi ko honto jama on sertata oya gayna goɗɗum oya ronka gaynude ko wawugol jerugol tan on wawugol nafitorgol tan on andugol importance tan ko tan on woni gurdam men ɗan ko tan on woni hoore manan ko men kun si tamma on yeebike andugo fima yeebi yawmal qiyama noon Allah subhanahu wa ta'ala landitotoma fi o tan mo wonɗa e yeebude ɗiɗi natoya ɓe hiite ɓen si ɓe naati kadi hiite ko ɓe toroto Allah ko heɓugol tan rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt ɓe inna wondema Allah artir men heɓa tan fiyo men waɗi ko moƴƴi joni noon enen en hewtali e ɗin poyeji ɗon hara hilantori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala wawu en okkorde nema e doole wawen nafitorde ɗi waɓutuji men wawen nafitorde
ngal cellal ngal jogiden. Musidɓe julɓe haray ko wonɗe hiide ka men kon hebbine waɗgol du'a, sabu haray ko wi'ete kon inne wondema jaggu haray ko ɗo hatti. wallahi ko woni e feƴƴude ka men kon no yurmi. Yimɓe hanuɓe on defandude tawata ko ɓen hoynata on, hoynira on e mbuuɗi e piiji ɗi jeyɗon, ɗetta pinkaji ara bonna cuuɗi moɗon, lanca pitikaji moɗon. Hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi, kanko jogi doole. Allah subhanahu wa ta'ala kala maranɗo men yurmede, faalaɗo laamade men, hettina men, yo Allah subhanahu wa ta'ala jonnumo laamu ngon. Kala faalaɗo men sonjude, kala faalaɗo men sonjude, sonja ɓiɓɓe amen, sonja jurriyaji amen, bonna leydi amen, yo Allah subhanahu wa ta'ala jonnumo ko hilno o ittamo hoore meɗen. Musidɓe julɓe hebbinen waɗugol du'awuji ka sattendeji ɗin woni ɗon ko ɗon du'awuji ɗin kadi ɓurata jabade. Hara en hiidi e 15h30 e 22h30 haray miɗo hatta ɗo. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.